ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, kao što znate, ovih dana je pukla još jedna afera vezana uz logor Jasenovac, odnosno uz javnu ustanovu Spomen područja Jasenovac. Naime, ponovo su objavili neke netočne podatke. Kako se to već češće počelo događati, ravnatelj te ustanove Ivo Pejaković je podnio ostavku, kako kaže, zbog raznih pritisaka i nekih drugih razloga. Zbog toga je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek najavila kako će se provesti jedna revizija dokumentacije te javne ustanove, dakle svih informacija s kojima raspolaže ta ustanova i koje naravno kao takve daje na dostupnost javnosti. Prije 6 godina Igor Vukić, poznati istraživač te teme i član udruge Trostruki logor Jasenovac, i ja snimili smo podcast tamo negdje u kolovozu 2018. godine, jer smo tih dana snimili razgovore sa živim svjedocima koji su bili nekoliko godina u logoru Jasenovac. To su bili Stjepan Špiranović i Zvonko Pajor. Obojica više nisu živi, ali evo tu je snimljen njihova riječ, njihov intervju, gdje oni svjedoče o svom životu, školovanju, radu u tom logoru Jasenovac, gdje su imali i kontakte i sa čuvarima, ustašama, i sa logorašima, koji su u raznim situacijama s njima bili u raznim kontaktima, a uz ostalo su im bili i predavači zanata koji su oni tamo u nastavku svog školovanja izučavali. S obzirom da se radi o jednom vrlo vrijednom materijalu, odlučili smo to ponovo emitirati upravo iz razloga što će sada krenuti rasprava na tu temu, kako bi i s ovim materijalom dali jedan svoj doprinos otkrivanju, odnosno doprinos podizanju kvalitete informacija kojima raspolaže javna ustanova Spomen područje Jasenovac, odnosno kako bi zaključak te rasprave koje će sada uslijediti bio što kvalitetniji ili, ajmo reći, što bliže istini. Kao što ćete vidjeti sada, razgovor je sniman prije 6 godina, tada je vidljivost ovog našeg kanala bila daleko manja, pa vjerojatno većina vas to nije imala prilike ni vidjeti. Tehnički uvjeti su da bili nešto malo lošiji nego danas, slika je možda malo lošije kvalitete, zvuk i tako dalje. Ali evo, to su sitni detalji koji sasvim sigurno vas neće zasmetati, pa evo, predlažem da pogledate ovaj vrlo zanimljiv podcast. Dragi prijatelji, u današnjoj emisiji donosimo nešto potpuno drugačije od svega što ste do sad imali prilike čuti, ono što se u novinarskoj profesiji naziva ekskluzivni materijal. Naime, radi se o razgovoru koji smo vodili sa dvojicom svjedoka događanja u logoru Jasenovac za vrijeme Drugog svjetskog rata. To su Zvonko Pajor i Stjepan Špiranović, koji su tamo oko 3 godine proveli kao šegrti, izučavali zanat, imali prilike družiti se i sa logorašima i sa majstorima koji su bili također logoraši, čuvarima i tako dalje. Ono što je važno jest to da je njihova priča potpuno drugačija od one koju smo imali do sada čuti, ne samo u ovoj službenoj hrvatskoj verziji, nego u onoj prethodnoj jugoslavenskoj, komunističkoj, velikosrpskoj ili kakva već da jest. Zanimljivo je isto tako to da se ta njihova priča gotovo u potpunosti poklapa sa najnovijim istraživanjima, odnosno spoznajama do kojih su došli ljudi iz trostrukog logora Jasenovac, a koje su donosili u svojim publikacijama. Zbog toga je
Moj današnji gost je Igor Vukić, istraživač onoga što se naziva logor Jasenovac, dakle cijele te povijesne priče koja je vezana uz zbivanja u tom logoru u vremenu Drugog svjetskog rata. Igore, dobar dan, dobrodošao. Hvala lijepa, hvala na pozivu, pozdrav svim koji će ovo gledati. Evo, prije nekoliko mjeseci zajedno smo bili na tvojoj promociji knjige Radni logor Jasenovac, pa reci kako se stvari, kakve su reakcije na knjigu? Reakcije su pretežno jako pozitivne. Veliki broj ljudi je pokazao zanimanje da knjigu nabavi, da je pročita, javljaju se sa svojim komentarima, sa ocjenama, neki se javljaju sa željom da dopune knjigu novim podacima. I to mi se čini jednim od najvećih dobitaka ove knjige. Možda samo kratko, dakle, naslov knjige je Radni logor Jasenovac, kako bi rekli, što je ono temeljna misao koju ti donosiš u knjizi? Knjiga pokazuje na temelju dokumenata, na temelju razgovora, odnosno zapisa ljudi koji su prošli kroz logor u Jasenovcu od 1941. do 1945. nastoji se ustanoviti što se tamo stvarno događalo u tih 1300 dana koliko je logor postojao. Glavna, kao što ime samo kaže, bio je to radni logor. A ja sam uvjeren i dokumenti pokazuju da to nije bilo mjesto masovnih likvidacija, masovnih ubijanja u kojem bi bio veliki broj žrtava. Kažeš, javljaju ti se ljudi sa svjedočanstvima, dokumentima, možeš nam malo to detaljnije? Tako je, javljaju se ljudi sa podacima o članovima svojih obitelji koji su bilo prošli kroz logor kao zatočenici, bilo da su bili članovi logorske straže, dakle pripadnici ustaške formacije, ustaška obrana koja je bila zadužena za osiguranje logora. I to su vrlo dragocjeni podaci koji će sigurno biti objavljeni u nastavku u drugom izdanju knjige. Jesi li već s nekim od tih ljudi razgovarao? Jesam. S nekim sam već obavio kontakte i preko članova obitelji i tako na razne načine, s nekima izravno. Kakve su to priče koje od njih si čuo? Pa uglavnom su slične onome što sam pronašao u dokumentima. Oni zapravo samo potvrđuju na neki način, dopunjuju to sa ponekim živopisnim, osobnim doživljajem koji su prošli u to vrijeme. Znači, potvrđuju tezu tvojeg naslova radnih logora. Potvrđuju, u svakom slučaju. Da. Dobro, i mi smo prije nekoliko mjeseci razgovarali sa nekim od ljudi koji su bili u logoru Jasenovac, Zvonko Pajar i Stjepan Špiranović. Tako je. Pa evo, kratko možda samo da nam kažeš tko su ti ljudi. Oni su bili dječaci koji su u logoru išli u školu, obrtničku školu, koja je tamo postojala za dječake iz okolnih mjesta, pa i za neke iz udaljenih krajeva Hrvatske. Recimo, evo, Stipe Špiranović je rodom iz okolice Bosanskog Grahova i on je poslan iz Zagreba u Jasenovac upravo radi učenja, da uči školu. On je učio za automehaničara, Zvonko Pajar je Jasenovčanin koji je učio za električara. Dakle, u logoru često se govori da je bila velika skupina djece i da su navodno ta djeca, posebice ona koja su tamo došla poslije bitke na Kozari, da su bila tamo ubijena. Moja istraživanja pokazuju, to sam čvrsto uvjeren, da u logoru nije bilo velikih skupina djece i da su djeca bila pored logora, pored prihvatilišta, upućavana u dječje domove, recimo u Jastrebarsko, Sisak i sl. No u logoru je bila jedna mala skupina upravo ovih pitomaca koji su tamo učili razne obrte. I čućemo od njih iz prve ruke kako je to izgledalo. A što to znači ako su oni tamo išli neke škole izučiti, zar je unutar logora Jasenovac postojala nekakva obrazovna ustanova, neki dio sustava bio za takvu namjenu osposobljen unutar logora? Upravo tako. Nastavnici koji su im davali opće obrazovanje bili su zatočenici. Među zatočenicima je bilo obrazovanih ljudi, inženjera, arhitekata, majstora raznih struka koji su dakle svoje znanje prenosili na te zatočenike. Za te dječake zapravo koji su bili tamo. Među tim dječacima je bilo i nekoliko onih koji su došli primjerice sa Kozare. Isto također njihovi vršnjaci od 13-14 godina. No oni su tu isto učili
za recimo automehaničare i za druge zanate, za brijače, na primjer, poput Ilije Ivanovića iz sela Gornji Podgradci, koji je o tome i govorio poslije rata, napisao jednu knjigu. Tako da, mada to zvuči na prvi pogled iznenađujuće kako to da u jednom zatočeničkom logoru može postojati škola, tako je bilo. Jednostavno, i ti mali pitomci bili su tamo, dakle, učili su opće predmete, poslije podne bi učili ove svoje strukovne, imali su praksu i dobivali su za to i svjedodžbe. Dobivali su, znači, potvrde da su završili takav zanat. Znači, to su bila djeca 10-12 godina i tamo su izučili zanat električara, automehaničara, ili kažeš, frizeri, te stvari, brice ili šta već. Njima su predavači bili zatočenici. Dakle, ti su ta djeca, dakle, taj Zvonko Pajer, znači svjedoci čije ćemo izjave sada čuti, su svakodnevno bili u kontaktu sa zatvorenicima. Tako je. Znači, iz prve ruke su mogli čuti, vidjeti što i kako se događa. Posebice zato što Jasenovac nije velik logor. Tamo se u par minuta hodanjem po logoru možete vidjeti sve što se događa, a evo, saznali smo od tih ljudi da su oni slobodno se kretali po logoru i mogli su vidjeti sve što se događa. Dakle, dobra su izvor i za prepričavanje onog što se tamo stvarno događalo. Koliko su dugo oni bili i u kojem razdoblju? Pa prema njihovim riječima, mislim da je Stjepan Špiranović došao u rujnu 1942. godine u logor. I u prvo vrijeme stanovao ili spavao zajedno sa zatočenicima u baraci. A kasnije su te pitomce premjestili u posebnu nastambu. Mislim da je i Pajor također negdje od 1942. I obojice su do 1944. 1945. svakodnevno bili u logoru. Znači, kako bi rekli, gotovo cijelo vrijeme su bili prisutni svjedoci. Dobro, ajmo sada, hoćeš pokrenuti pa da pogledamo Pajora najprije. Dobro. Sve vi nama recite gdje ste rođeni? Jasenovac, 12.2.27. 91 sad ću, prošao sam 91. A još ja hodam 400-500 metara svaki dan. I vi ste rođeni u Jasenovcu? U Jasenovcu. I živjeli ste sve do rata tamo? Sve do rata. Jedno vrijeme sam bio u Novoj Gradiški u gimnaziji. Koliko je bilo vas, đaka tamo? Koliko je bilo tih učenika još? Pa naš iz Jasenovca bilo 4, 5. A ovi drugi? A bilo je i majstora, s neki Visc. On je bio majstor. Primo je plaću, što radi. Koji zanat ste vi izučavali? Električar. Pa ja sam ovdje svu struju uveo. Kuću. Šta će? Znači, prije došli biste u logor i prije podne ste imali normalno, učiš. Neki Singer je bio, Židov je bio šef, poslovnici, dve storije su imali. Mi smo po 100 palačinki napravili, znam skupa svi, jel? Nosili ste od kuće palačinke za... Ma neko tamo pravili. Tamo baš pravili? Čujte, električari bi mogli napraviti šta hoćeš. I onda, imali ste šta, malo mlijeka, malo jaja, kako je to izgledalo? Lijepo, napravim malo brašna, mlijeko i pečeš. Na struju? Po 100 komada smo mi napravili. A jesu bili gladni logoraši, jesu bili mršavi, jesu... Pa nisu vidjeli. Svaki dan su oni jeli. Ja sam jednog našeg iz općine predsjednika. Taj je štrimo da ne ide u vojsku, znate. I uvatili ga ustaš, strpali u zatvor. Svaki dan, mi smo imali šegetsku menzu. Svaki dan ja njemu nosim, jebeš ti menzu, neće, ja ponesam sa slande, kobasica, čvarak. Svaki dan sam njem nosim, nije mi rekao ni hvala. A izišao van. Eto, kakvi si ljudi. A recite, priča se i to da su tamo imali i kazališne predstave i novo... Sve. Jeste to vidjeli? Meni je Židov blombirao ovaj zub. Do sad je ispravno bilo, ovaj stavi ono šametle, gips koji vrag stavi.
Spadne sve. Znači, bili ste u zubarskoj radioni, zubarskoj ordinaciji? Ali to je u mjestu bilo. U mjestu, jeste. Znate, bolnica, komplet. Meni se prije, ja sam strgao nogu, hrvao sa jednim kolegom i pao nezgodno i Boga mi ravnao me nogu na živo. Urlikao sam. Ali su namjestili. Ko se još liječio u toj bolnici? Svi, logoraši, svi. Najviše logoraša. Ako je bio bolesan. Dakle, to je Zvonko Pajel. Čini se da znači on je tu imao negdje oko 13-14 godina kad dolazi u logor. Tako je. I dakle, izučava zanat za električara. Kaže da je, izučio je toliko zanat da je u svojoj vlastitoj kući postavljao elektroinstalacije, spominje nekog Singera, Židova, šefa koji mu je bio. Znači, kako bi, dakle, kada pogledamo, dakle, ovakav jedan ulaz u priču o Jasenovcu, što to govori? Kakav je to bio onda sustav gdje se na ovakav način omogućuje šegrtovanje mladim ljudima, dakle, na nekom prostoru gdje po nekim drugim interpretacijama svaki dan se sustavno ubijaju tisuće ljudi, ne? Pa, evo, znači, to je nešto što jasno govori da je ona dosadašnji prikaz doista nema veze s onim što se stvarno događalo. Dakle, imamo čovjeka koji je bio tamo, koji nema razloga lagati, koji nema razloga izmišljati, koji se sjeća onoga što je sam proživio. I on nije jedini, mi smo istražujući pronašli na mnogo takvih izjava, zapisa. Evo, imamo sreću da smo ovdje čovjeka koji je još živ i koji je spreman opisati. Šta to govori? Dakle, logor je bio radni logor. Dakle, tamo su ljudi bili internirani u najvećem dijelu zbog toga što su nešto učinili protiv države i oni su tamo radili, dakle, na neki način su kroz to se vraćali ponovo natrag u život. I time su, evo, ti dječaci su dobili priliku da od njih nauče neke njihove vještine i znanja. Dobro, on spominje da su pekli palačinke. To u samom logoru. I kaže još, kad bi bili na pitanje jesu li drugi logoraši bili gladni, jel se na njima vidjelo da su iscrpljeni, mršavi i tako dalje, on kaže da nije. Ne. Sad, recimo, kako bi to sve skupa mogao prokomentirati? Ne? Dakle, taj odnos palačinka je da oni spremaju, znači tu ipak trebaju neke namirnice, mlijeko, jaje, brašno, ono, ne? Da bi se to, kaže, 100 komada da su ispekli, ne? Koliko je to sad za njih šegrte bilo nešto drugačije u odnosu na logoraše? Zatočenici su imali osigurana 3 dnevna obroka, ručak i večeru. Naravno, ta hrana, logorska hrana, možda i nije bila sasvim dovoljna ili izdašna za recimo, posebice ako su se obavljali razni radovi, no zatočenici su mogli primati pakete od kuće. Dobivali su ih poštom i to mjesečno do 5 kilograma. To ćemo čuti kasnije. Idemo sada pogledati drugoga svjedoka, odnosno mladića koji je kao šegrt bio u Jasenovcu, Stjepan Špiranović. Ajde, molim te, pokreni. Zovem se Stjepan Špiranović. Rođen sam 26.29. a kršten sam 2.1.30. Majka pokojna je izvela to radi vojske. Tako da ne bi vojsku ranije služio. A inače sam rođen u Bosanskom Grahovu, u selo Luka. U 9. mjesecu 42. Imali ste 12 godina. Tako, nisam 12, 11. 11 i nešto. 11, jer 30. godište, ja se vodim kao takav. I tada su nas odvezli u Jasenovac street zapravo i predo u Jasenovcu u zapovjedništvu njihovome ustašama. Odatle su nas prebacili, nas dvojicu, u logor. Predome sam Lajiću Maksu, šefu mehaničke radionice, mene i tog rođaka, a onda je on preuzeo obavezu, rasporedio nas na spavanje u barake, kao i sve druge zatvorenike gdje spavaju, na kazan koji jedu svi zatvorenici, tada i mi smo to. Veš koji je pran isto u praonici zatvoreničkoj,
Mene su tada iz barake izvadili šta ja radim tu, da nije moje mjesto tu. Prebacili su me na menzu logorsku. Mislim da je to bila čak oficirska menza i službenička menza radnika Nezavisne države Hrvatske. I smjestili su me na spavanje, kao što sam rekao, kod Šakića skupa smo spavali, jedan do drugoga. Tad je on bio najobičniji vojnik, ništa drugo, nije čina čak niti imao 42. koliko se ja sjećam. I odatle onda nastao je takozvani brzi sklop, poslije, nakon izvesno godinu dana ili to, radio sam ja u toj radionici i tamo je bilo otprilike jedno 20 majstora, među kojima je bilo i Hrvata, i Židova, i Srba, bilo je svih nacionalnosti. Otprilike njih je moglo biti jedno 20. Hranili su se svi tada, kao i sam, na ustaškom kazanu. Nikakve razlike, Srbin, Hrvat, musliman, ovaj, onaj, nije bio. Niti je ko nekoga tretirao unutra, ti si ovaj, ti si onaj. Nije ni bilo potrebe. Jer je on bio u krugu gdje je djelovao kao takav, radio, bavio se s tim. Kad bi neko se ozlijedio ili kad bi bio bolestan, kako je onda? Je li išao na poštedu? Je li bio kod doktora? Pazite, svaki zatvorenik, barem ja znam u mehaničkoj radionici, ako je bio bolestan, on išao, prijavio se svome tamo poslovođi, idem doktoru. On je išao normalnom doktoru, ja sam bio u toj ambulanti, to je bila ambulanta koja je imala, kao i danas svaki liječnik što ima sve instrumente i koje šta, mislim da su to čak preko Crvenog križa ili koga dobili, da nisu niti ovi u Jasenovcu imali takve uređaje kao ovi tamo. I išao je liječniku normalno, čak je bila i baraka gdje su ležali u poštedi, recimo radi raznih bolesti. I to je bilo. Da, evo, čuli smo Stjepana Špiranovića, on je bio nešto malo mlađi, u to vrijeme 11 godina, kaže da ga je majka tamo poslala kako bi izbjegao nekakve obaveze prema vojsci. Dobro, mislim da je on upisan na kraju godine, kako je rođen pred samu Novu godinu, pa su ga onda upisali dan poslije da bi jednu godinu kasnije išao u vojsku. Ali ovo samo slanje u Jasenovac je očito bilo, dakle, ideja da on negdje dobije određeno obrazovanje. Znači da koliko znam, on je trebao ići i u dočasničku školu, međutim ona je bila zauzeta, nije bilo više mjesta, pa su ga onda poslali da izuči ovaj zanat. Jednostavno, čulo se da u logoru postoji jedna takva škola. Evo, isto o hrani govori, kaže da je isti kazan bio i za zatvorenike i za njih šegrte koji su radili. Znači, to onda je bila, šta to znači, ili je ovima bilo dobro ili je ovima bilo loše, ne? Pa nekako su se često u dokumentima pronalazite to da su se nekako zajednički život ispreplitanje, znači i stražara i zatočenika, da često, na primjer, kad bi izlašli na vanjske radove, onda bi nosili sa sobom jedan manji kotao u kojem su pekli ili kuhali hranu i koji su naravno onda jeli svi koji su bili tamo, i stražari i oni koji su bili izlazili izvan logora na rad. Postojala je ova jedna, spominjaju Stipe, ova oficirska ili časnička menza, ta je bila recimo još možda bolja hrana. Ova vojnička, vojnici su zapravo jeli slično zajedno sa zatočenicima. Taj kazan nije bio dovoljno dobar i za djecu za šegrte. Dovoljno dobar i nije posljedica toga bila iznemoglost ili pothranjenost. Uostalom i fotografije iz tog vremena snimljene u logoru, autentične fotografije, ne sugeriraju da su ljudi tamo s kosti i koža. Imate fotografije recimo iz 1942. godine, skupina Srba zatočenika puštenih iz logora koji odlaze u Beograd. U Beogradu su snimljeni, oni izgledaju potpuno normalne težine, potpuno ne izgledaju kao netko koji je izašao iz nekog užasa. I tako 1944. i slično. Spominje da su veš prali u istim praonicama gdje i logoraši. Kasnije ćemo čuti tu priču o vešu. Dakle,
sustav, znači, i higijene je bio organiziran na razini koja je jednako bila dobra i za šegrte i za zatvorenike. Pa ponaviše i zbog toga što kad se u proljeće 1942. godine pojavila epidemija tifusa, postojala je opasnost da se tifus proširi i na ustaše, na stražare. Pa prema tome, već i zbog toga, ako zbog ničeg drugoga, mjere suzbijanja epidemije bile su napravljene za sve. Znači redovito tuširanje, pranje odjeće, dezinfekcija odjeće i sl. Spominje Dinka Šakića, čovjeka koji je u zadnjim godinama logora bio zapovjednik logora, kasnije 98. osuđen u Hrvatskoj na 20 godina kao to što već je mu bilo stavljeno na teret. Kako je, evo taj recimo jedan detalj, znači spavaju u spavaonici sa Dinkom Šakićem, koji je tada bio običan vojnik, nešto, ako su, kako je to, što bi zapravo taj detalj mogao oslikati u ovoj priči, ne? Pa, koliko se zna, Dinko Šakić je uglavnom radio u upravi logora, znači u tom jednom administrativnom dijelu logora. On nije imao određenog doticaja izravnog sa samim zatočenicima. Kasnije je bio zapovjednik. Znači, tu je neka bila formalna, stroga podjela, to se išlo, znači jedna spavaonica, druga, tu se stalno nešto improviziralo gdje će tko kako se smjestiti, kako bi se stvorili uvjeti za sve koji su tamo bili, čini se. Jel? Jedna znači, skupina, takozvana logorska satnija, nalazila se dakle u samom logoru. Normalno da onda vrlo lako dolazilo u doticaj sa zatočenicima. A ova vanjska straža pak bila u vanjskim nastambama, oni pak uopće nisu dolazili u dodir sa zatočenicima, jer su oni samo održavali redovite straže i posade na stražarnicama koje su se nalazile izvan logorske žice. I Špiranović kaže da je oformljen taj brzi sklop, to je čini se bio nekakva pokretna servisna... Tako je, mehanizirana postrojba. Jedinica za servisiranje pokvarenih vozila. Mm-hmm. Tu je bilo, kaže, majstora, 20-ak i Židova i Srba i Hrvata i svi su bili, da nije postala razlika u tretmanu. Da. To je znači bio jedan prilično veliki sustav, ako je samo majstora bilo 20, tu je bilo pomoćnih radnika i šegrta, jel? Imali su jednu modernu radionicu pokretnu, jedan kamion opremljen sa svime što treba, recimo, da se može popraviti nekako vozilo koje se pokvarilo negdje na cesti, neki tank ili slično. Zanimljivo je da su, recimo, iz Zagreba 1944. došlo nekoliko radnika, stručnjaka za proizvodnju akumulatora. Dakle, ustaška obrana im je ponudila da dođu raditi za plaću u logor iz Zagreba, sa njihovog radnog mjesta. I doista došli su tamo, imali su plaću 18.000 kuna i poslije rata su ispričali isto što su vidjeli. Slično kao što govori Špiranović. Koliko je tada 18.000 kuna vrijedilo? 18.000 kuna je već bilo dosta obezvrijeđeno jer je pred kraj rata inflacija bila galopirajuća. Oni zatočenici koji bi, recimo, nakon izdržane kazne ostali raditi u logoru 1942. godine, a bilo je takvih kojima su, znači, zbog njihove struke ponudili da ostanu, iako su mogli otići na slobodu, dobivali bi 4.500 kuna. Znači, prosječna plaća je bila negdje oko 4.500 kuna. Jedne cipele su koštale oko 250 kuna, recimo. To znači s 18.000 a 18.000, 2 godine kasnije, 18.000 je bilo izgleda manje nego ovih 4.500, zato što je se izgubila vrednost novca. Tako slijeda se sjećamo iz nekih... Jasno. Da. Dobro, idemo sada pogledati nastavak priče Zvonka Pajra. Znači, igrao se i nogomet, odbojka, kažu. Da, sve Bogu. Nije to bilo tako, šta ja znam. Čujte, ti logoraši, taj tu u Zagrebu bio, on je Hrvat bio logor. A kažem, ako što si ti kao Hrvat, jebeš kao u Otlime kad podmeto minu pod vlak. Komunista bio. A recite, kad se išlo za Košutaricu, prolazilo se kroz logor, cesta je išla kroz logor. Imali su propusnice dobili. Znači, kad bi neko trebao ići iz Jasenovca u Košutaricu, običan čovjek... Propusnicu ide u općinu, dobi propusnicu i ide. I prođe kroz logor. Da.
kad biste došli, znači vi ste do 2 sata ste bili u logoru, onda ste išli kući. Kući. Kad bi ujutro dolazili, kako je to izgledalo? Došli bi tamo, prijavili bi se na... Na ulazu. Na ulazu. Pa već sve se znalo, sve. A u slobodno vrijeme, nedjeljom, kako se živi? Na slobodno vrijeme, rekao sam, razne bilo priredbe ili nogomet ili neke zabave ili nešto, igranje šaha i tako, bilo je više tih zabava nekih. Gdje su se te priredbe odigravale? Gdje je bila prostor za... Priredbe se održavale u stolariji, dole. Tako da... Kako je to izgledalo? Vi ste tamo čuli jednu melodiju, jednu pjesmu koju nikad dotad niste čuli. Šta je ona bila? Andaluzija neka? Bravo! Ja nikad nisam čuo da za Andaluziju, pa dobro, opet ponavljam ono što sam rekao, ja sam seljačko dijete, tad sam ja recimo čuo u tim skečevima i to o Andaluziji, što ja nisam znao kasnije šta je. Dobro, to je španjolsko bilo, vjerojatno radi tog fašističkog poretka da je to favorizirano. Kao tako i tako. Tako, mislim, u jednome skeču bilo to. Bilo raznih skečeva, recimo. A imali su instrumente i sve to, gitare? Čak su po instrumente. Mislim da sam vama i zadnji put rekao. Išli zatvorenici da bi dovezli, da li su išli sami ili je išao neko s njima, to ja ne znam. Ali su donosili svoje instrumente. Znači, pošalju ih kući da uzmu instrument? Tako, instrument i da bi organizirali onda svirku i to u samome logoru. Znate šta me zanima? Nogometa, teren, gdje se nalazio točno? Nogometni teren se nalazio, kako bi vam ja opisao, ovdje između baraka i ovoga pozadi, tamo je bio. Aha, između baraka i zida? Tamo, da, tako je, tamo je bio. Prema pruzi? Da, prema pruzi. Ovaj vrak, Šakić, on je bio toliko, mislim, pristupačan njima. On je, šta ja znam, taj nogomet i to baš forsirao, sa njima igrali ustaše i logoraši i tako, ko će pobijediti, ko će ovo, ko će ono, tako da nije tu bilo strave ovaj ili onaj, nego bio nogomet je nogomet. To se odvijalo. Dinko Šakić. Da. Dakle, evo, čuli smo, Pajar spominje kazališne predstave u logoru. Da. Kazalište je počelo raditi negdje u rujnu 1942. godine. Osnovali ili potaknuli su ga Slavko Goldschmidt, jedan odvjetnik zagrebački koji je bio interniran u logoru zato što je bio Židov. Zajedno s njim je bio Natko Devčić, poznati muzikolog, profesor na konzervatoriju koji je bio pak interniran zato što je bio sumnjičen da se bavi komunističkom djelatnošću. I oni su krenuli, znači, u organizaciju, pa i na poticaj logorske uprave u kojoj je tada bio Tomislav Filipović, odnosno Majstorović, poznati, o kojem se govorilo poslije rata. Međutim, po svemu sudeći, on je bio jedan od tih koji je i potaknuo zatočenike da se počnu organizirati u jedno kazalište amatersko, koje je izvodilo razne skečeve, razne glazbeno-scenske priredbe, pa su na kraju čak i napisali jednu cijelu operetu. I skladali je na pijaninu koji je postojao u logoru. Koje je nestalo među vremenu. Ali, evo, spominješ Majstorović, Fra Majstorović, ružne se stvari o njemu pričaju, kako onda to staviti, dakle, sva ta, recimo, fama koja je o njemu kao nekakvom fratru koljaču koji svaki dan ubije po stotinjak logoraša, kako to staviti u kontekst ove priče gdje takva osoba potiče zatvorenike na nekakve slobodne aktivnosti, kazališne predstave? To su riječi bivših zatočenika. To se može pročitati u njihovim izjavama, u njihovim memoarskim zapisima. Istina je da, recimo, Natko Devčić, dok je bio živ, dakle, on je umro, čini mi se, 1998. godine, znači 1998. godine, relativno nedavno. Dakle, u doba socijalizma i kasnije nikada nije htio javno, niti na bilo koji način govoriti o svom vremenu koje je proveo u logoru Jasenovac. Što misliš, zašto? A upravo zato što bi to, naravno, izazvalo snažne reakcije. Nije se uklapalo. Nije se uklapalo, naravno. Tužili bi ga da želi revidirati povijest. A uostalom, on nije jedini čovjek koji je to napisao. Postoje i drugi zapisi, pa čak i na suđenju Šakiću, kojeg smo već danas spomenuli, se također spominjalo.
I zatočenici koji su ga trebali optužiti u unakrsnom ispitivanju od odvjetnika priznali su, dakle, da su održavane redovito kazališne predstave, da se igralo prvenstvo u nogometu. Naravno, neko će reći, pa što? I u Mauthausenu su, na primjer, također su bile kazališne neke predstave i to. Dobro, ali fakat je, idemo vidjeti je li to točno da su se događale i idemo to zapisati, pa ćemo vidjeti dalje onda širi kontekst. Evo, Pajor spominje čak i nogometne utakmice. Tako je. Igrano je prvenstvo logora u nogometu u kojem su, znači, timovi bili pojedine radne skupine. Natko Devčić govori još jednu stvar koja je, recimo, vrlo malo poznata, a vrlo je zanimljiva. On je u logoru bio sa svojim prijateljem Vukom Vernićem. Vuk Vernić bio je poznati predratni sociolog. Znači, čovjek koji se bavio društvenim znanostima, sociologijom. I on je također kao komunistički simpatizer interniran u logoru. Nakon nekog vremena otišao je u logorsku upravu i rekao je da, eto, on je sad tu u zatvoru i to je u redu, ali on ne bi htio gubiti vrijeme. Bi li mogao naručiti knjige iz Zagreba i pisati jedan znanstveni rad? Logorska uprava je to pristala i on je iz sveučilišne biblioteke, iz nacionalne, dakle, središnje knjižnice, u Jasenovac, u logor. Dobio knjige iz sociologije i već što je tražio i on je počeo skicirati jedan članak, znanstveni rad na kojem je radio. Nije ga dovršio jer je bio pušten iz logora i otišao je kasnije u partizane gdje je poginuo. Evo tu na kraju ovog dijela Pajerovog svjedočenja čujemo prepričava priču jednog logoraša Hrvata komuniste koji je bio u logoru zato što je podmetnuo eksploziv pod vlak. Dakle, da, u današnjim standardima to bi bio terorizam. Ne? To dakle, otkriva jednu dimenziju razloga za zatočenja od nekih ljudi u te logore. I takve stvari se u ratu najstrože kažnjavaju. Znači, čak i taj detalj da je on poslan u zatvor, a da nije odmah po kratkom postupku ili u nekom prijekom sudu osuđen na smrt, pa i to nešto govori o prirodi tog režima. Dakle, on je dobio još jednu priliku da se popravi, ako ćemo tako reći. I doista, i ja sam razgovarao sa jednim upravo takvim koji je postavio minu i on je shvaćao čak da je imao sreće. Kaže, mina srećom nije eksplodirala, pa sam dobio samo internaciju na 2 godine u logoru. Imali smo i slučajeva špijuna, partizanskih špijuna, koje recimo u ratu ni Ženevske konvencije baš ne štite. I oni su bili slani u Jasenovac na internaciju, a neki od njih su onda postojali i zbog svoje struke zaposlenici logorske uprave. Poslušajmo nastavak Špiranovićevog svjedočenja. Rekao sam, ako je on uspio formirati u samome logoru partijsku ćeliju, onda mogu vam reći iskreno kolika je to bila sloboda. A ako je teror, ako je užas, nema tu partijske organizacije. Bile je ovo što ste u knjizi napisali, pokretna radionica, u njoj sam ja kao učenik bio, a majstor je bio Tkalt Stanislav. Najprije je bio Sojak Ignjac, a poslije njega je bio Tkalt Stanislav. Sojak je otišao u bolnicu za majstora, tamo je električna centrala bila neka i on je bio tamo. On je bio sa Marinom jako dobar, a Marin je bio tada kao glavni liječnik, došao je kao partizan, Dalmatinac, Hrvat. Postao je i on tada ustaša bio, ustaški liječnik. Da. Recite, kad ste došli u logor, znači 9. mjesec, stavili su vas zajedno sa zatočenicima. Tako je. Recite, kako se s tim zatočenicima postupalo? Vi ste gledali, je li njih netko maltretirao, tukao, udarao? Ne. Kakav je izgledao život? Ne. Recimo, baraka u kojoj smo spavali, ja sam već rekao, to je bila tako čista, uredna baraka. Mi smo imali svaki svoj krevet, slamarica je bila, kao što sam rekao, od kukuruzovine, imali smo plahtu i deku. Svaki. Zatvorenik, pa i mi kao takvi smo imali to isto. A kreveti su bili, kao što sam rekao, ono okolo se obilazilo po sredini na kat dupli, tako da vladala je jedna čistoća. Rekao sam,
u to vreme, koliko se ja sjećam, Lizol da se to zvao, crn je bio, podovi su radi dezinfekcije valjda mazani. A barake su bile, kao što sam rekao, na stupovima, da li je to 80 ili metar, ne sjećam se ja koja visina. Znači svako jutro zasvirala bi sirena i Da. krenulo bi se na rad. Svako jutro je svirala sirena za početak posla, za pauzu posla i za završetak posla. Kakvi su bili higijenski uvjeti? Jesu se mogli oprati odjeću, tuširati? Kako je to izgledalo? Ja sam se kupao, a i svaki zatvorenik je mogao. Da ne kažem da je tuševa bilo pa jedno 20 ili 30 ili koliko je tuševa. Kada je bilo drvenih, rekao sam korita, korito se zvalo, to su bili, šta ja znam, možda 30-50 centimetara. Ja sam se kupao recimo u toj kadi drvenoj. Mogao si po želji kupat se, mogao se ići po tuš, mogao se ono. A logoraši jesu oni... Isto. Kad su htjeli... Otvoreno, nekad je htio. Zna se kad je, u određeno vrijeme, kad je to. Svaki dan, jednom tjednu, kako je to? Pa moglo je svaki dan, ali posle podne, kad je bilo, kad se moglo doći. Je to bila topla voda? Bila je topla voda. Bilo je. Bilo je i hladno, ja se već ne sjećam, ne mogu ja sad tvrditi. A odjeću prat, kako je to išlo? Pranje odjeće? Odjeća je predavana u, kako da kažem, u hrpi od svake radne jedinice. Pod brojem tim i tim i išlo je u kupaonu. I prano je tamo, bilo je kupatilo veliko gdje se to pralo. Nije to bilo idealno oprano, ali je prošlo kroz toplu vodu, tako da... Koliko se to svaki tjedan? Svaki tjedan. Svaki tjedan. Svaki tjedan. U logoru tada se održavale koje kakve. Kad je počinjao rad? Koliko je trajao rad? 8 sati. U koliko sati je počinjao? Pa ne mogu se ja točno sjetiti koliko je to bilo, da li 7, da li 8. Uglavnom, bilo radno vrijeme. Bilo je određeno radno vrijeme. A nedeljom je li se radilo? Ne. Nedelja se nije nikad radila. Nedeljom su bili koje kakve, rekao sam, priredbe i koješta, nogometne utakmice i slično. Nakon ustajanja, kad si ustao, svaki je otišao u svoju radnu jedinicu. A onda u radnoj jedinici bi doručak dolazio iz kuhinje u posudama. I onda bi na radnom mjestu podijelili to. Izuzetak čini, može biti, ja to ne znam, možda u menzi oni koji su tamo bili, jer bila je i menza tamo. Tamo ja nisam prisutovao, tako da sam ja, recimo, svoj obrok dobio u radionici, u Lančeri, tamo gdje smo bili. Ta 3 mjeseca dok sam bio. Već smo malo spominjali šta se jelo, ali dajte da mi još jedan put. Znači, grah, pura... Žganci, rijetki žganci, nisu bili to gusti, pura, grah, repa, šta ja znam kakav je se, ja ne sjećam šta bi to... Neka juha, možda govecka ili tako. Šta ja, nije bila posebno juha, to je bilo jednoobrazno jelo, koliko se ja sjećam. Je li ta hrana bila dovoljna da čovjek može svaki dan se dobro sjećati i živjeti i raditi? Ja bih rekao da nije bila dovoljna. Zavisi od čovjeka. Kako je koji čovjek. Samo ne zaboravite jedno. Velika je ispomoć bila tada. Veliki su paketi stizali. Ogromni paketi. Od Crvenog križa. Tako da sa ovom hranom koja je tamo i dodatak Crvenog križa su paketi dolazili, to je kamionima su paketi dolazili. I bio raspored imenično na dotičnog čovjeka. Onda jasno nije to bilo sebičnost, nego bi se to dijelilo međusobno i ispomagalo i tako. Je li vama otac slao pakete ili? Pa nije imao. Nije imao. Igore, nije mogao. Otac je bio ni u ljevoj, ni u desnoj. Tako da ja kontakt sa ocem nisam praktično do 45. niti imao nikakav. Niti znao nisam za njega. A majka mi je u međuvremenu umrla u Banja Luci, tako da nisam čak ni znao kad je umrla. Tako je bilo to. Kakva je disciplina bila u logoru? Pa disciplina je bila takva da je svak radio svoj posao. Znalo se ko šta radi i gdje, recimo, je. U samoj Lančeri, evo, nabrojili ste vi, bilo je, koliko ja se sjećam, vidim tog Adlera i za ovoga Opla, Blica, teretnjaka, to je iz Novske, pokupljeno od Hrvata, ako se ne varam, dotiran, konsificiran u ono vrijeme,
i dotiran k nama, tamo taj Opel Blitz, sjećam se ga ja kao danas, to je moglo biti 2 tone, možda vozilo, nije više, 10-ak vozila. Dobro, evo sad tu malo idemo s jedne na drugu temu u ovom razgovoru i teško bilo pratiti, ipak su to ljudi već u godinama neku liniju, ali on tu u prvom dijelu spominje jednog zatvorenika, komunistu, koji je ostao u logoru i postao ustaša. O kome se to radi? Radi se o Marinu Jurčevu, jednom liječniku iz Šibenika, koji je došao u logor kao osumnjičen, dakle, da surađuje sa komunistima, odnosno bio je član Jugo Sokola i ranije jugoslavenski orijentiran, i on je u logoru stupio u ustašku službu. Naime, išao je prije toga u jednu akciju sa ustaškim odredom protiv partizana, kojem je on i nekoliko drugih logorskih liječnika djelovao kao sanitet, znači kao oni koji liječe ranjene ustaše. Tu je čak jedan od tih liječnika i poginuo. I onda je, nakon toga, ponuđeno mu je da preuzme vođenje ustaške bolnice i on postaje ustaški satnik. Ovdje je bio samo kratki osvrt na tretiranje, dakle na pitanje je li netko tukao zatvorenike. Dakle, tu Špiranović jasno kaže da nije, da niko nije bio ni maltretiran na bilo koji način, nego da je sve funkcioniralo kao jedna velika tvornica, kao jedna velika radna skupina. Opisuju kako su izgledali kreveti, gdje su spavali kreveti na kat, plahte su bile, sa lizolom se mazao pod. Čistoća se morala održavati upravo da se spriječe epidemije i bolesti. 6 baraka je bilo, 6 stambenih baraka, u koje je moglo stati na ove krevete oko 150 do 180 ljudi. Dakle, on opisuje barake i zatvorenika, dakle, gdje su zatvorenici, oni sa njima spavali. U barakama su bili zatvorenici. I svaka baraka imala je svog starješinu, koji je bio odgovoran za održavanje reda, za čistoću, i čak je bilo, recimo, slučajeva da oni koji ne bi namjestili krevet, koji bi ga ostavili neurednim, da im se oduzimao bon za ručak, recimo, kažnjavalo bi se na taj način. To govore sami zatočenici, bivši zatočenici. Spominje radno vrijeme, nedjeljom se ne radi, počinje dnevni radni dan ujutro u 8, znači to je bio jedan nekakav ustaljeni ritam koji, po ovome što on opisuje, ne izgleda kao nešto što izlazi izvan okvira nekakvog uobičajenog i civilnog života. U jednom pismu jednog zatočenika koji je uputio kući, koje je sačuvano i čak objavila ga je muzejska ustanova Jasenovac, taj zatočenik piše da mu je u logoru predosadno. Dosadna mu je ta rutina. Znači, od 7 do 12 se radi, od 12 do 2 je pauza za ručak i onda opet od 2 do 4, 5 do večeri, zavisi od doba godine, se vraća natrag u te barake i na spavanje. Ali evo, Špiranović kaže da hrana koju su zatvorenici dobivali nije baš bila, to je bila, dakle, nekakva juha, čorba, pura, repa i tako dalje. Dakle, nije baš bilo nešto sa čime bi mogao čovjek dobro nije bila živjeti. Tako izdašna da bi bila baš dovoljna. No, odmah je spomenuo da su veliki paketi dolazili. Znači, židovska zajednica iz Zagreba je slala tjedno po 500-600 paketa za svoje zatočene članove. Crveni križ, Međunarodni crveni križ je slao. Slali su članovi obitelji. Evo, za recimo jednu usporedbu. Nedavno sam bio u Staroj Gradiški sa političkim zatvorenicima iz socijalističkog vremena, recimo 60. godina prošlog stoljeća. Oni su mogli dobiti u Staru Gradišku, gdje je također bila vrlo loša hrana, mogli su od kuće dobiti paket težak 3,3 kg, 3 kg 300 grama svaka 2 mjeseca. A logoraš u Jasenovcu je mogao dobiti 5 kg svaki mjesec. Disciplina kaže da je bila vrlo stroga i da čuvari nisu imali nikakvog kontakta sa zatvorenicima. To je onako jedna informacija potpuno drugačija od svega što znamo, što smo od svih ovih desetljeća o Jasenovcu slušali. Kako to objasniti? Po tvojim nekakvim istraživanjima, koliko je takva informacija se poklapa s onim što si ti saznao? Ovo što smo već rekli, dakle, ta vanjsko osiguranje stražara, oni nisu ulazili u sam logor. U logoru je bila ta jedna logorska satnija
gdje su, oni su zapravo bili pratnja skupinama zatočenika koji su svakodnevno odlazili na radove izvan logora. Naime, primjerice 1944. godine imamo točne popise da je dnevno po 700-800 zatočenika odlazilo na razne radove izvan logora. Na polja kukuruza i pšenice preko puta sa desne obale Save u Gradini, na krčenje šume, na recimo postavljanje telefonskih linija, koje su radili upravo ovi stručnjaci telefonisti. I njih bi onda pratilo nekoliko pripadnika te logorske satnije. Znači, ako 10 zatočenika ide sjeći šumu ili šibe za pravljenje košara u Uštici, 5 ustaša idu s njima. Oni su pratnje. I dok oni rade, oni sjede sa strane, imaju ih na oku i eto, prate da ne bi pobjegli u tom smislu. Hajmo pogledati nastavak priče Zvonka Pajera. Imali smo jedan tank koji je iz Splita dopremljen vagonom kao Fiatov, čini mi se, na njemu sam ja radio u popravku i ovaj Kalc Stanislav, on je Istrijan bio. I Ignac je bio Istrijan, partizani su bili oba dva, i Kalc i Ignjac. Popravljao je on taj tank i taj je tank težio, ja mislim, negde oko 20 tona. Možda i 15 tona, ne znam, ja već danas ne mogu tvrditi to. Mi smo sa tim tenkom, kad je on to napravio, popravio taj Kalc Stanislav, išli čak do Dubice na probu, preko Uštice, da bi dokazao on da je to sad u redu kao tako. Jeste imali nekakve iskaznice? Ma ne, ništa, ma kakve. Kasnije su imali uniforme, a čujte, znate što, u Jasenovcu je bilo 100 mašina šivači za odijela. To su logoraši radili, jel? Bilo je 100 mašina za pravljenje s čizama. To sve radilo se. Jeste vi smjeli ući tamo u tu lančaru, tamo gdje se to provede? Svogdje sam je mogu ići. Kako je to izgledalo? Su to bili ono kao električni strojevi? Sve električno. To je to. Jesu li stalno nešto se gradilo u logoru? Apsolutno. Recite nam centrala, kako izgleda? Pa najbolji primjer, Igore, najbolji primjer je da je zid koji je ovako gledano, ljudski, ako bi rekli da je logor bio jedno 3 kilometra, 3 sa 3 ili 3 sa 4, ne znam koliki je zid opasan, to je sve u ciglani, cigla izrađena. Onda možete misliti da je tu velika količina cigle ispečeno. A šta je sagrađeno? Sagrađena je taka, rekao sam već, električna centrala da se ne bi ni danas stidila nigdje, recimo u svijetu, kako je bila uređena. Unutra, tako rekoć, u papučama, ne tako već istina, si hodao sa papučama, tako je bila lijepo uređena. Onda Šnajderaj novi krojačni. Šnajderaj je bio stari, a sagrađen je novi Šnajderaj i nova tvornica cipela, čizama i toga. To je novo sagrađeno prema Košutarici. Imao je logor i svoju ekonomiju, svoje svinjce, krave. Je. Kako je to izgledalo? Pa, znate šta, na ekonomiji izlazili su, recimo, masovno onda što se tiče okolo, a išlo se to i prema Mlaki i šta ja znam koje kuda, to bi bili već masovni izlasci gdje bi ostali oni po nedelju, 2 ili 3 ili šta ja znam koliko. Da, evo, to je onako, kako bih rekao, vrlo jedan živopisni opis života u logoru. Ranije je spomenuo Židova koji mu je popravljao zube, koji kaže da plomba mu još uvijek stoji, pa su opisivali kako su se liječili logoraši. Ovdje govori o tome kako su građani iz Jasenovca, civili, znači, mogli prolaziti kroz logor. Da. Zašto se prolazilo kroz logor? U cijelo vrijeme rata je vodio put uz Savu, znači tamo gdje se nalazi sad onaj nasip. U to vrijeme nije bilo nasipa, znači bila je dolje zemlja niska negdje u visini obale, jer tada nije bila tako Sava na taj način poplavljala da se morao graditi nasip, ali tu je bila cesta, a da ne bi zaobilazili cijeli logor, kad bi išli u svoja polja ili posjet rođacima iz Jasenovca u Košutaricu, znači Košutarica se nalazi sa druge strane, nizvodno od Jasenovca, prolazili bi kroz logor. Na ulazu bi ih stražar
dočekao i proveo i predao na kraju na izlazu. Opisuje kako su imali stotine strojeva za šivanje odjeće, obuće, tu je lančara bila, lančara, proizvodnja lanaca i to, zatim proizvodnja vojničkih noževa pomoću hidrauličkih preša koje su prešale, znači taj metal i stvarale razne proizvode. 1943. godine napravljena je i jedan veliki detaljan izvještaj o svemu tome što se radilo, znači u tim radionicama, limarskim, električarskim i ostalim. Čudno, sada idemo na ovaj dio gdje Pajo isto opisuje kakav je bio odnos zatvorenika i čuvara, pa daj pokrenimo. Kako su se ustaše ponašali prema logorašima? Ja nisam nikad vidio, evo, to iskreno vam kažem, da je neko nekog udario od ustaša, logoraša. Nikad nisam vidio. Oni nisu smjeli njih tući. Ajde, a ovi naše pobli, imate, a uvijek će biti problem. A je li bilo ubijanja? Molim? Je li bilo ubijanja logoraša? To ja nisam vidio nikad. A kad ste bili u logoru, jeste smjeli pričati sa logorašima? Kako ne, sve. Šta su pričali, o čemu ste razgovarali, šta su pričali? Pa šta ja znam. Mi smo razgovarali sa svima, nismo pitali ili Srbin, Hrvat. Bio ja Hrvat partizanima. Evo, ja ga našao to u Zagrebu. Kažem, ja ću dati izjavu da sam bio dobar. Ma nema, treba ja ću dati izjavu da si ti bio meni donašao ilegalnu štampu. Rekao, ne treba što, kad nisam. A on je bio kao logoraš? Logoraš. Šta je, pitam ja njega, dok je bio u logoru. On je bio majstor. Pitam, zašto si kao Hrvat u logoru? Kao jebe, mate, uhvatili mi ja podmetnu minu pod vlak. A od moje žene, mati, i poginula tako. Od mine pod vlak. A je li bilo ubijanja? Molim? Je li bilo ubijanja logoraša? To ja nisam vidio nikad. A je li se pričalo da je bilo nečega? Ne znam, nisam ja slušao. Ja sam znam to da stvarno nikad niko nije udario. Znači, vi niste ni čuli ni vidjeli da je neko bio ubijen, udaran, istučen? Nisam. Je li vam neko od tih majstora pričao da su nekoga tukli ili ubili? Molim? Je li neko od tih majstora pričao da su nekoga tukli ili ubili u logoru? Nisam nikad čuo. Je li bilo bjegove, jel su bježali kad ste vi bili tamo? Nije. Niste čuli za neki bijeg? Ne. Dakle, evo, na izravno pitanje, je li vidio da je neki čuvar, ustaša, udario nekog zatvornika, on kaže da to nije vidio. Da. Takav podatak, ne? Pa, koliko znam, Zvonka Pajera su poslije rata tadašnja milicija ili UDBA ispitivala upravo o tome i tražili su, on je rekao da, eto, neka ga kazne, neka mu se nebo sruši na glavu, neka bude ne znam što, ali on neće izmišljati, neće lagati i on će reći ono što je vidio i što smatra da je tako, a da toga nije bilo. Evo, tu smo ga unakrasno ispitivali, je li bilo ubijanja, pa nije vidio, pa je li čuo, je li razgovarao sa drugima, razgovarao je sa zatvorenicima, pa ga ponovo pitamo da li je negdje, ali cijelo vrijeme on isključio bilo kakvu mogućnost da je bilo ubijanja. Kako to razumijete? Pa eto, uzmemo da je tako, doista je bilo. A to potvrđuju i drugi izvori. Recimo, poslije rata je uhićen kod Celja jedan od zapovjednika, Brkljačić, Ivica Brkljačić, on je također u svom ispitivanju, iako je znao da mu prijeti smrti, da neće vjerojatno moći izvući živu glavu, ali on je kategorički govorio. Dok je on bio zapovjednik, dakle za njegovo razdoblje, to je 43. godina i do ožujka 44. kaže, u moje vrijeme nitko nije logoraša smio ni udariti, a kamoli da bi netko bio ubijen samovoljno ili na neki način. On je rekao da je jednom proveo jednu smrtnu kaznu na kojoj su 5 bili osuđeni
na sudu u Zagrebu. Znači, došla je zapovjed da se ta smrtna kazna provede. I on još pritom jednoga od njih uspio izvući jer ga je poznavao od prije. I to je bila jedina, on tako tvrdi, a i neki zatočenici iz tog vremena također to potvrđuju, da je to bila jedina zapravo ta neka smrtna kazna, likvidacija provedena u njegovo doba. Čujmo sada Špiranovića što prilike na istu temu govori. A kakav je bio odnos između čuvara i zatvorenika, logoraša? Čuvar nije imao nikakve veze sa zatvorenikom u logoru. Logor je imao svoje jedinice radne, na čijem je čelu se nalazio jedan od logoraša koji je rukovodio s tim. To je bio njihov, da bi danas mogu reći, brigadir ili poslovođa ili tako nešto. On je bio taj koji je rukovodio sa njima. A iznad toga svega bi bio, šta ja znam, koliko ja znam, kod nas je bio u mehaničkoj radionici neki Nikola se je zvao. Ustaša je on bio, šta je on bio, šofer je bio, šta je bio po činu, ja ni danas ne znam. On je na neki način onaj dio tehnike rasporeda vršio sa Samlajićem, tim poslovođom. To je bio jedan brođen odavde Židov koji je bio poslovođa. Ali o tom Samlajiću vam moram ispričati jedno. Kao što sam rekao za Jakicu Atijasa, da je išao na probu sa motorkotačem finta, gdje je uspio izbjeći van, ovaj Samlajić je išao sa jednim ustašom, mislim da je Man bio, na probu do Novske ili dalje čak od Novske. Sa njima je izašao odavde jedan moler, Đaković mislim da se zvao, To su Hrvat. sve logoraši. Logoraš je bio. Hrvat, on je bio partizan. I on je išao krečiti u Jasenovcu, u selu, ne znam kome, i njega su logor, kako kaže, strave i užasa, iz logora poveli kao pomoć da ide iz logora do sela slobodno krečiti. Međutim, oni njega nisu istovarili u selu, nego su produžili kroz te sve straže i te strave, kako kažu, i užas, da je prošao i Strug i Novsku i udaljio se čak tamo da je nožom udario tog ustašu, da ga ubije, da bi on kao partizan pobjegao u partizane. Mislim da je on kasnije bio partizanski general. A taj isti Samlajić, koji je bio moj poslovođa, Židov, on nije pobjegao partizanima, nego se je vratio nazad ustašama i predao se negdje, ja mislim, ustaškoj nekoj jedinici koja je pripadala Gradiški. Znači, iako je mogao pobjeći partizanima... Mogao je pobjeći skupa sa ovim. On nije pobjegao. U logoru... On se je vratio u logor nakon ne znam kolikog izvesnog vremena nazad na svoje radno mjesto. Često se govori, sigurno ste vidjeli na televiziji, u novinama, da se govori da je u Jasenovcu ubijeno 20.000 djece. Laž. Vi ste bili 3 godine. Je li Laž. uopće tamo osim vas, Laž. za tih učenika bilo djece uopće? Bilo je I učenika. to srpske djece? Bilo je srpske. Sa mnom je učio, ja mislim da se zvao Mirko iz Kozare. Mislim, njih dvojica su bili. Isto učili zanat. Isto kao i ja. Oni su bili zatvorenička djeca. Dobro. Oni su tada bili. Tako da... Ali isto su živjeli s vama, išli u školu? Isto jednako, normalno kao i svi ostali. A da bi bila neke tisuće i tisuće djece tu da se... Ne, toliko nije bilo. Sigurno nije. Tu je bilo, tu i tamo poneki i to ti koji su učili zanate. Takvih je bilo. Jeste vidjeli da su čuvari maltretirali, tukli logoraše? A rekao sam da čuvari nisu imali veze sa logorašem. Nikakve. Znači oni su samo vanjsku... Oni su imali ovo što Igor kaže, samo osiguranje vanjsko, a sa logorom unutra oni nisu imali blage veze. Nikakve, nikakav ustaš. Ne oni, nego nikakav. Nego su se nalazili, kao što sam rekao, da li je po ostalim pretpostavljan da je. Kod nas je bio taj Nikola, ko je bio, ja ni danas ne znam. On je sa tim Samlajićem rukovodio kako, šta, to ja ne znam. Ja sam bio tada dijete.
Uzmite obzir da sam 45. 15 godina. Dakle, evo, čuli smo Špiranović zapravo priča vrlo sličnu priču kao i Pajer. Dakle, evo, na izravno pitanje on govori kako čuvari nisu imali veze sa zatvorenicima. To je onako jedna gotovo blasfemična informacija u kontekstu neke formalne službene verzije zbivanja, događanja, načina kako se živjelo u logoru Jasenovac. Ali već je i od prije poznato da je postojala ta jedna unutarnja logorska uprava koju su zapravo sačinjavali sami logoraši. I Špiranović je spomenuo da su, dakle, predstavnik pojedine radne skupine, on je rekao brigadir, oni su zapravo imali naziv grupnici, znači vođe pojedinih radnih grupa ili radnih skupina, zvali su se grupnici, a onda su bili iznad njih oni koji su, recimo, pokrivali cijelo jedno nekako radno područje, na primjer lančaru, pa onda kožaru, pa ta jedna uža uprava koja je zapravo vodila radove, planirala ih i onda zapravo samo podnosila izvještaje ustaškoj upravi. Tu prepričava jedan zanimljiv događaj, spominje, dakle, tog Smajić Maksa i Đaković Moler, koji su krenuli na probu sa kamionom MAN, kaže, prošli su kroz sve kontrole, sa njima je išao čuvar ustaša koji je bio njihova pratnja, međutim oni su, dakle, uspjeli iskoristiti tu jednu, valjda, uobičajenu, čini se, svakodnevnu situaciju da bi, eto, ubili tamo tog ustašu i jedan je pobjegao, drugi nije. Ovo je zanimljivo, da ga prokomentiraj to, kako to otišao, postao nekakav partizanski general, kako tu nam prepričava Špiranović, a drugi se vratio raditi u logor. Za taj slučaj sam pronašao potvrdu i u dokumentima, znači napisano izvješće o tom slučaju koje je poslano u Zagreb i upravo je opisano na isti način, gotovo kao što je to rekao i Stipe Špiranović. Zašto se vratio Maks Samlajić natrag u logor? Naime, logorašima je rečeno na početku, pri dolasku, da ne smiju bježati iz logora i da onaj ko pobjegne može dovesti u situaciju da bude za kaznu, za odmazdu strijeljeno 10, recimo, njegovih radnih ili zavičajnih kolega. I Maks Samlajić je povratkom natrag u logor zapravo spriječio da se provedu takve represalije i spasio je život tim ljudima koji bi bili zbog odmazde ubijeni. To možda djeluje kao jedna okrutna mjera, način za držanje discipline, no u to vrijeme to je bilo zapravo u raznim državama i gotovo svagdje jedna uobičajena mjera pritiska na zatvorenike da ne bi bježali. A što je onda bilo sa kolegama iz grupe u kojoj se nalazio taj Đaković Moler, koji je pobjegao i koji je još ubio čuvara? Pronašli smo zapise o provođenju kažnjavanja, odmazde u takvim slučajevima. Onda bi se, naravno, i to se kroz neku proceduru provelo. Liječnici su, dakle, kad bi se znači, provelo strijeljenje skupine koja je bila zavičajna ili na neki način, dakle, upozorenje ostalima da to ne čine. Kazne su bile, naravno, teže ako bi pri bijegu stradao neki od ustaških čuvara, evo u ovom slučaju. I onda bi se napravio zapisnik, čak su uvijek u takvim slučajevima pozivani i predstavnici vanjskih vlasti, recimo iz Kotarske oblasti, Novska, liječnik koji bi morao konstatirati smrt strijeljanih. I izvještaj o tome bi se poslao onda u Zagreb, u centralu. Koliko je bilo takvih strijeljanja, koliko je ljudi na taj način u smislu bilo kakvog oblika odmazde ili kazne bilo likvidirano? Teško je reći, to su bili izuzetni slučajevi, nisu se ponavljali jako često prema onome kako smo mi mogli zaključiti iz dostupnih dokumenata. Radili se tu o 100-tinjak, 1050, dakle, otprilike neki okvir, možeš li nekako... Ne bih rekao da je toga možda bilo nekoliko desetaka, možda slučajeva, možda ni toliko. Znači 100-tinjak, recimo, da je bilo sve skupno, ni 100-tinjak. Ne, to je čak previše. Bivši zatočenici se vrlo jasno sjećaju tih nekoliko slučajeva takvih. Recimo, slučaj kažnjavanja skupine koja je otkriveno da planira bijeg. Pa onda jedna trojica koji su bili obješeni zbog širenja lažnih vijesti, odnosno poticanje također na pobunu pred kraj 1944. godine, došli su iz mjesta i pričali o tome da su u novinama, koje su čitali u selu, saznali da su Rusi ušli u Beograd. I
hrvatske novine, dakle zagrebačke listovi su donosili te informacije da su Rusi ušli u Beograd i to je bilo istina, normalno, ne u listopadu 1944. i oni su se vratili u logor i počeli govoriti ostalim zatočenicima da je vrijeme da se bježi, jer su Rusi praktično već na vratima. Neko ih je prijavio i oni su onda osuđeni na smrt zbog poticanja drugih na pobudu. Ovi slučajevi bjegova pa kažnjavanja, kažem, nisu bili tako česti. Postoji nekoliko slučajeva, teško mi je reći zapravo broj koliko je bilo i koliko je ljudi stradao na taj način. Svakako ništa što bi moglo ići u pravcu neke službene brojke stradanja. To su bili izuzetni slučajevi. Bilo je nekoliko slučajeva, recimo, javnog kažnjavanja za pronevjere. Tako su, na primjer, u jednom slučaju dvojica zatočenika i dvojica ustaša bili strijeljani javno zato jer su krijumčarili odijela iz one krojačke radionice o kojoj je govorio Pajar i znači ustaše su ih nosili ta odijela van i prodavali na crnom tržištu. Netko je to otkrio nakon istrage i oni su također za primjer pred svim zatočenicima strijeljani. Tu se spominje dakle ta priča o 20.000 kozaračke djece. Da. Evo, pitali smo Špiranovića, on dakle o djeci potpuno drugačiju priču priča nego što možemo čuti recimo od Milorada Pupovca ili nekih ili Goldsteina ili nekih drugih protagonista ovakve verzije logora Jasenovac. Pa dokumenti izjave suvremenika pokazuju da doista djeca, civili, zarobljenici poslije bitke Kozare nisu dovođeni u logor u Jasenovcu. Oni su bili smještani u privremena prihvatilišta u blizini logora, recimo u selima Mlaka i Jablanac, zatim u okolici Bosanske Gradiške, Bosanske Dubice. Jedan dio je stigao u logor Staru Gradišku, ali u logoru Jasenovcu nisu dolazili. U logor se nije moglo samo tako jednostavno ući. Postojala je procedura kako je logor mogao zaprimiti nekoga tokom za vrijeme rata. Ta djeca su onda iz tih privremenih prihvatilišta bila prebacivana u sljedeće njihova odredišta. To su bila dječji domovi, pa i bolnice u Zagrebu, u Jastrebarskom, u Sisku i sl. Dakle, u samom logoru ta velika masa, oko 12.000 djece, koliko je u kartoteci imala skupina koja se bavila njegom te djece, skupina koju je vodila Dijana Budisavljević, imala je kartoteku sa 12.000 imena. Znači, oni nisu bili u logoru, nego su iz ovih prihvatilišta, prihvatnih centara poslije bitke na Kozari bili prebacivani, transportirani i to vlakom, najčešće u Zagreb, pa odatle u Jastrebarsko i druge odredišta. Kad se priča o 20.000 ubijene djece, to je onako jedna stravični podatak kad to čujemo. Sad nije jasno zašto se s tim, evo, možemo razumjeti ako to čujemo od strane nekih srpskih autora u Srbiji koji, dakle, sa ne pozicije nekih svojih interesa održanja tog mita zbog neke političke uporabne vrijednosti izgradnje tog mita ili možda od nekakvih tu institucija od ustanove logor Jasenovac ili možda tu nekih srpskih udruženja koji na tome žele graditi nekakav mit o nekakvoj svojoj žrtvi, ugroženosti, o tome da temeljem toga pokušavaju pridobiti nekakve povoljnije pozicije, možda čak i novac, financiranje za neke projekte. Ali nije mi jasno zašto na takvu priču prihvaćaju onda neke hrvatske političke opcije koje od toga nemaju bar takvu jednu opipljivu korist. Primjerice, nedavno Ivan Ivkošić u Večernjem listu donio kratak osvrt na tvoju knjigu Radni logor. On je tamo, bez da ulazio pretjerano u kvalificiranje i ocjenjivanje je li to istina ili nije, rekao da je to jedna vrlo zanimljiva knjiga u kojoj ti donosiš baš onako kako jest, bez nekih suvišnih emocija, dokumente hrvatskoj javnosti, pa evo neka temeljem toga ljudi vide i pokušaju nekakvu procjenu o njih. I na takav jedan tekst reagira predsjednik SDP-a Davor Bernardić koji
žestoko napada Ivkošića, koji ga na temeljem ne znam čega proglašava, dakle, za njega traži isključenje, udaljenje iz Večernjeg lista, baš kao neka davna vremena Centralnog komiteta i njegovih prethodnika koji su to tako činili i mogli, a tebe diskvalificira kao nekoga ko u potpunosti ruši jednu sliku, a koji on sam ide zagovarati, a nije mi jasno iz kojeg razloga. Što recimo SDP može dobiti temeljem toga da je Jasenovac to što je kako se prikazuje, dakle ne znam, nekakav strašan logor smrti. Dakle, za ove druge možemo razumjeti da imaju neki interes, ali kakav interes imaju ti ljudi u takvim nekim političkim opcijama? To je valjda strah da prihvaćanjem ili uopće uloženjem u razgovor ili pregledavanjem tih autentičnih dokumenata, kao neki strah oni osjećaju da će se time u nekom roku početi mijenjati i slika šire o događajima iz Drugog svjetskog rata i da će se možda oni naći u situaciji da ih neko počne i njih optuživati onda za nekakvu reviziju povijesti ili za nekakav blaži stav prema režimu koji je tada vladao. I mislim, ako prihvatimo, a nema razloga da to su provjerljive stvari, prihvatimo te dokumente u kojima imamo izjave liječnika koji je 1942. u 7. mjesecu sa grupom liječnika poslan iz Zagreba, znači ministar zdravstva Nezavisne države Hrvatske šalje u selo Mlaku, pored Jasenovca, šalje skupinu liječnika da idu liječiti te izbjeglice, praktično zarobljenike, ali zapravo izbjeglice sa Kozare, tu djecu partizana, pa i neke partizane. Dakle, država koja je predstavljena u javnosti kao najveće, najcrnije zlo, gora gotovo u nečijim glavama i gora od njemačkog nacizma, odjednom se vidi ovdje da su oni organizirali prihvat izbjeglica na način koji je gotovo po sadašnjim kriterijima human. Dakle, dolaze tamo, donose hranu, donose lijekove, dolaze aktivisti koji djeci dijele čokoladu, čaj im kuhaju i tako dalje, i onda ih pokušavaju u skladu sa tadašnjim mogućnostima zbrinuti. Oni već dolaze tamo bolesni, mnogi od njih. Taj liječnik opisuje kako svaku večer gotovo netko umre od iznemoglosti jer su i s partizanima na Kozari bili nekoliko mjeseci u šumi. I sad pokazuje se dakle da ta država koja je prikazivana kao netko ko likvidira, ubija bjesomučno i hladnokrvno te zarobljenike, pokazuje se da to nije istina. Pokazuje da se oni ponašali u skladu sa običajima i pravila ratovanja. Malo je poznat podatak da je Nezavisna država Hrvatska pristupila Ženevskim konvencijama i ponašala se prema njima. To naravno mijenja cijelu povijesnu sliku. I ako to počnete o tome raspravljati, polako to prihvaćati, izlažete se zapravo nekakvom pritisku, pa evo iz Srbije ili iz međunarodne zajednice, da ste zapravo blag, da želite i vi mijenjati povijest, ali u tome nema ništa loše. Idemo svi zajedno pregledati te dokumente i utvrditi realne povijesne činjenice. Pa onda ako je bio tamo neki zločin, registrirajmo ga, vidimo ko je počinitelj, kako je došlo do njega. Ali ako nije bilo zločina, registrirajmo i to. I stavimo onda i Nezavisnu državu Hrvatsku na mjesto koje je pripada. Da, zapravo znači da antifašizam nije imao takvu toliko pozitivnu ulogu, ako to s čime se on nosio je bilo toliko negativno. Tako je, jednu široku gotovo raspravu o svim tim elementima, ali taj strah je pomalo iracionalan. Oni misle da će svoju neku političku poziciju, recimo Bernardić, da će on svoju neku političku poziciju i da će dobiti koji glas kod birača ako bude govorio to što govori. A zapravo radi kontraproduktivno. Birači su davno već to shvatili i vidi se i po odnosu prema komemoracijama i po brojnosti ljudi koji ih posjećuju, prema onome što se može pročitati, ne doduše možda u par centralnih medija, ali ono što se može vrlo lako saznati o raspoređenju birača, birači su spremni da saznaju stvarne podatke i povijesti i da onda prema tome ocjenjuju ljude koliko mogu i voditi državu, baviti se politikom, prema tome i koliko su spremni prihvatiti realnu povijest.
Na kraju ovog dijela Špiranović još i jednom naglasio da nije vidio nikakva maltretiranja, to opet se poklapa i s ovim što je Pajor prije toga govorio, pa predlažem da pogledamo, imamo još jedan isječak razgovora sa Pajorom, pa da vidimo što je on u nastavku nam ispričao. A jel se vi sjećate kad su avioni napadali i bombardirali? To sjećam sko sad. Da čujemo, da. Pikavci partizanski iz Bosne su došli. Bombardirali logor. I pogodili zatvori, sve izginulo. To je bilo, Bože sačuvaj. Koliko je stradalo logoraša na bombardiranju? Do 10 najmanje. Ali to su bili izmecvareni. Znate kad bači bombu 250 kila. Direktan podak u zatvoru. Taj zatvor je bio u mjestu, je li tako? U logoru. A u logoru ili baš u selu bi bio zatvor isto? Ne. A ovo je u logoru, dobro. U logoru bio zatvor, kakvi sel. A ko su bili u zatvoru? Ko je išao u zatvor? Ako su nešto uvatili da švercaju i onda su švercali između sebe, znate. On to zatvore. Ili pokuša bježat, pa ga uvate. Ide u zatvor. Koliko ste dugo bili u logoru, sve zajedno? Pa do godine i pol, između godine i pol, dve tu. A jeste čuli kad za tu kozaračku djecu da je 20.000 djece bilo u Jasenovcu? Nisam čuo. Nisam čuo niti vidio. Djece uopće nisam vidio u logoru. Što on pričaju. Ja nisam vidio, a gdje je bili, ja ne znam. Nisam mi vidio. Po vašem mišljenju, je li Jasenovac bio radni logor ili logor smrti? Radni logor. Pa vidite, je bilo 2000 mašina. Pa to treba raditi. Dan noć radio. Znači, dođe jedna smena, pa druga smena. Šivali, trebalo obući toliko ustaša. Sjećate li se nekih zračnih napada? Da. Kako je to izgledalo? Pa bili su ti partizanski aviončići i mi smo bili brzi sklop bombardovani od njih. Oni su naletali onako Znači, i oni su i tako. mjesto tukli, ne samo logor. Da, tukli su i po mjestu i logoru. Sjećam se ja toga. Vrlo dobro. Kako da ne? Pa otuda sam i rekao vam za ovoga Vistovog oca, koji je rekao da nije poginulo ih toliko, nego toliko i toliko. A znači neki zatočenici su poginuli u tom Jesu, jer su bacali bombe. Ovo je zanimljiv ovaj dio gdje Pajer prepričava to bombardiranje i o poginulima zapravo. Tu su ti oni koji bi možda trebali biti spasitelji zatvorenika, im došli glave na neki način. Da, najveće bombardiranje bilo je 30. ožujka 1945. godine, to je bio veliki petak pred Uskrs. U nekoliko valova zrakoplovi zapadnih saveznika su bombardirali logor. Pokušavamo doći do fotografije tog bombardiranja jer su svi ti zrakoplovi imali na nosu kameru koja je snimala kako bacaju bombe, šta pogađaju, onda su kasnije pomoću toga normalno i procjenjivali učinak bombardiranja. Čudno je da to je na samom kraju rata, 30. ožujka, znači rat je gotov praktično, da je napravljeno da je tako bombardiran jedan zatočenički logor. Bombarderi su očito imali od nekoga uputu da to naprave. Što bi mogao biti razlog da se takav jedno zločin zapravo napravi? Da, mogla bi se čak postaviti neka onako smjela teza da je to napravljeno namjerno, da bi se onda kasnije ustaše optužilo da su minirali logor i da su željeli prikriti tragove svojih zločina. On tu spominje, dakle, zatvor unutar logora. Ne? Da, znači, pritvor jedan, da. Znači, bila je postojala, znači, taj logor je očito imao i svoju gradaciju težine uvjeta u kojima su, s obzirom na to što su radili, koliko su se držali nekakve discipline i pravila, zatvorenici mogli naći u takvoj situaciji. Ne? Jednim dijelom to, a jednim dijelom je taj pritvor koristio posebice u zadnjim mjesecima rata, negdje od jeseni 1944. za interniranje nekih osoba iz okolnih mjesta
koji su uhvaćeni ili osumnjičeni za suradnju sa partizanima. Kako se rat bližio kraju i kako su se partizanske jedinice približavale Jasenovcu, tako je i postrojba osiguranja često odlazila u sukobe sa partizanskim postrojbama u okolici, a onda bili bi često reagirali na neke dojave o tome da se u tom i tom selu nalaze suradnici partizana, neki odbornici, recimo iz onih takozvanih narodno-oslobodilačkih odbora, i onda bi po tim dojavama oni njih hvatali i dovodili u Jasenovac. Evo, na pitanje o kozaračkoj djeci, Pajor potvrđuje dakle isto ono što je Špiranović rekao, da ni vidio ni čuo tih gotovo 2 godine koliko prove tamo. Da, jasno. Što reći, komentirati? Eto, potvrđuje ono što pokazuju dokumenti. Kozaračka djeca su bila 42. 42. Tako je, 7. i 8. mjesec. Djece, znači samo neki iz tog kozaračkog zbjega, samo neki dječaci su, evo, raspomenuli smo tog Iliju Ivanovića, pa jednog Dušana Prelića, koji je bio radio kao automehaničar, pa jedan Ostoja Mić, koji je poslije rata bio jedan od najpoznatijih i dugogodišnjih zagrebačkih automehaničara. Imao je radnju na Zagrebačkoj Savici i najveći dio tog osnovnog znanja o automehanici je naučio u Jasenovačkom logoru. Dakle. I na kraju, pitali smo ta temeljna dvojba, je li Jasenovac radni logor ili logor smrti, Špiranović nam je, odnosno Pajor nam je odgovorio radni logor i to još argumentira, dakle, opisom. Pa ako se sjećate onog jednog govora Stipe Mesića iz 1992. godine, koje se on sada naravno ograđuje od toga, ali on je tada 1992. govorio stvari koje je čuo također od bivših logoraša. On je čak i naveo imena koji su mu to govorili. I o tome kako je čovjek bio praktično spašen kad bi došao u logor, jer je u logoru bila potreba za radnom snagom. Prema tome, već i ta jedna logika, zašto bi likvidirali, zašto bi liječili ljude. Imamo, evo, iz odgovora Špiranovića i Pajora, postojala je bolnica. I to ambulanta u samom logoru i bolnica dobro opremljena u mjestu, sa rengenskim aparatom, sa mikroskopom za analizu krvi, sa zubarskom ordinacijom. U logoru smrti takve stvari nisu potrebne. Da, nije kompatibilne s drugim. Pogledajmo sada kraj Špiranovićevog svjedočenja. Jeste li pričali s logorašima? Kako su oni komentirali život u logoru? Šta su oni pričali? Kako im je? Pa slušajte, kako ne bi komentirao kad mi je majstor bio logoraš i sa njime radio i živio 3 godine? Jasno da im nije bilo lagodno. Jasno da nisu, svaki imao svoje opravdanje. Svoj Stanislav je, rekao mi otvorno, on je bio saradnik partizanski. I on je u Zagrebu je živio kao Istrijan. Otkrili su ga, ne znam, putem neke organizacije tamo i strpali ga u logor. I bio je to nakon izvesnog vremena oslobođen kao takav. Jeste li vidjeli ubijanje logoraša? Ne. Rekao sam da sam tada vidio prvi puta, to je mogla biti 44. To sam ja vidio. Što ste vidjeli? Povješano. Koliko? Pa moglo je biti, ja ne znam koliko mogu u 2 metra stati. Jedan do drugoga sam vidio da je to bilo. Slago bi kad bi kazao broj toliki je toliki. Znači 5-6 ljudi recimo. Možda i 10. Ja ne mogu. A zašto su bili vješani? Ni to ne znam. Kako pa imali su štrikove oko glave. Ne, ali zbog čega su ih objesili? I bili ustanak su trebali dići tada. Sa Marinom skupa. To je bila organizacija. Pa su ovi otkrili to. To je bilo to. Trebali dići ustanak. Pa vidite da je bila partijska organizacija u samome logoru. Bio onaj Crnogorac, to čitam, ja nisam znao ko je šta je, ali doktor, on je bio doktor. Bila organizacija cijela. Oni su bili formirali ustanak da bi iznutra logoraši i te ustaše koji su vani bili saradnici njihovi. Svaka organizacija sebi je činila to što čini. Međutim, ovi su ih otkrili, jasno. Svaka akcija izaziva reakciju. To je to. Šta mislite, koliko je sve skupa ljudi stradalo u Jasenovcu? Ne znam.
Znate šta, ja da vam budem iskren, ono što sam rekao, otprilike 1, 2 do 3 tisuće, recimo, ja sam rekao, mogo je možda to ovako, moja lična procjena, ali nestručna, to bi moglo brojiti tako stanje. I ono što ste vi vidjeli... Ja nisam vidio, ako ponavljam opet, mrtva čovjeka. Govorim vam pred, eto, kamerom. Nemam razloga lagati. Zašto? Osim onih stipe, to je drugo. Što je bilo, što kaže, recimo, tifus, razne bolesti, starost, iznemoglost. Dozvolim ovo što ste pitali, hrana. Pa nije bila hrana, ne možda ja kažem da je bilo odlično. Bila je takva kakva je, da se preživi. Ali paketi su stizali, paketi su masovno stizali. Pakete niko nije branio. Prema tome, to je dokaz isto neke, recimo, ljudskosti, humanosti. Nisu imali. Nemojte misliti da su i oni imali ustaše nešto posebno. Tako. Imali su nešto bolje, ali ne kao ono što bi trebalo imati. I dobro, kad čujete priče da su ustaše ubili 100.000 onih, bacali ih u rijeku Savu, negdje zakapali, koliko je to uopće takva neka priča temeljem vašeg iskustva ima veze sa stvarnošću? Laž. Ja mislim da sam sve s tim rekao. Laž. Igor je iz Gradine, rekao mi je to zadnji puta. Moj ovaj bratić, mojih godina, isto 30. godište, je metnuo svoju ono odijelo ili šta je imao na glavu, preplio preko Save i išao u Gradinu voće, brat, da bi onda nabrao šta ja znam, nije bilo najlonskih vrećica, ne znam, u džepu, ovo ono, pa bi donesao dozgo šljiva, ovoga, onoga, nama ovamo, recimo preko Save, preplivo na glavi, gore to, tako je bilo kupanje na Savi, komotno i slobodno. Uzduž cijeli ta 2 kilometra, ovo ste rekli. On je bio logoraš? Ne, on je bio isto kao i ja. Ali jesu li se zatočenici isto kupali u Savi? Pa javno ne. Javno ne. Ali tudi tamo su znali neki probice, recimo, ko je bio, imao nekoga svoga prijatelja, moguće da je. Ja znam jednog pekara iz Banja Luke, koji je dolazio iz pekare, jer je pekara bila uzduž, bila moderna pekara. Taj je dolazio na kupanje, makar je bio bunker jedno 50 metara od njega, ali on je sa nekim svojim šefom iz pekare znao doći u kupac. Bilo je toga. Da, evo, Špiranović kaže da nije bilo lako biti u logoru, ali da, kaže, evo, za vješanje da je vidio tek jedno vješanje i to 44. godine, u tih gotovo 3 godine koliko on proveo tamo, i to 10-ak ljudi u jednom trenutku, kaže, dizali su ustanak. To je poznati slučaj koji je opisan, koji su opisali mnogi bivši zatočenici i o kojem se i raspravljalo na suđenju Dinku Šakiću, budući da je on bio tada na mjestu zapovjednika koji je morao provesti taj proces. Dakle, nakon što je otkriveno da postoji jedna zavjerenička skupina povezana sa komunističkom partijom, također tu se još govori o tome da su oni i imali jedno svoje skladište hrane koji su iz paketa, spremajući moguće čak za taj bijeg, odnosno da bi s tom hranom pobjegli. I po jednoj varijanti netko ljubomoran ili što mu je bilo krivo što oni taj dio hrane zadržavaju za sebe, prijavio ih je Ustaškoj upravi. Po drugima opet informacija da se priča o tome da će se podići ustanak, se također probila preko nekih doušnika. Napravljeno jedno suđenje u kojem su ti osuđenici ili osumnjičenici imali čak i branitelje po službenoj dužnosti. Na kraju je zaključeno da osuđeni su na smrt. I to smrt vješanjem. To vrijeme je vrijedio takav zakon. I osim toga, u mjestu obješen je i onaj Marin Jurčan, upravitelj bolnice koji je došao kao zatočenik pa postao ustaša, jer je također otkriveno da je on bio povezan sa tom zavjerom. Neki i u Bosanskoj Dubici su bili također, tako da je ta jedna skupina otkrivena i također nam mora se reći
iz razloga da drugim zatočenicima, da ih uplaši, da ih spriječi da se takve stvari ne bi događale. Evo, Špiranović po nekoj procjeni, koliko on mogao tu procijeniti, kaže da dijeli mišljenje da je to otprilike 2 do 3 tisuće ukupno ljudi stradali. Što misliš ti o tome? Ne, ja sam shvatio da je on rekao da je 2000 ljudi bilo u jednom trenutku u logoru. Znači, 2000 ljudi radi u logoru. To i odgovara i drugim izvorima i informacijama. Od 1500 do 2000 ljudi je moguće kapacitet logora. Dakle, on je govorio o tome, u tom Samo mali brik, jesi siguran? Meni se čini da baš koliko ljudi stradalo. Koliko je bilo. Koliko ljudi stradalo. Dobro, možemo ponovo pogledati, ali činjenica je da je otprilike 2000 ljudi moglo biti u jednom trenutku, naprosto kapacitet takav je bio tih 6 stambenih baraka plus spavanje u spavaonicama u radnim pogonima, onda kožara i tako dalje. A koliko je ukupno ljudi stradali, izgubili život, to je, kažem, teško reći dok se ne provedu još dodatna istraživanja i dokumenata i ovih, eventualno na kraju i neka forenzička sondiranja terena i tako dalje. Podsjećam da je 1964. godine skupina stručnjaka, antropologa, biologa, sudskih medicinara iz Ljubljane i Novog Sada pronašla oko 500 posmrtnih ostataka. Nešto manje od 500, a sondirali su i bušili na jednom velikom prostoru oko logora, tako da taj broj vjerojatno i nije mnogo veći od... Da, jer on to govori da su ljudi umirali iz nemoglosti, tifusa je bilo, kaže, starosti ili ovakva hrana, kaže, nije bila tako da bi čovjek mogao dugo... Dakle, on tu stavlja u cijeli taj kontekst i takve uvjete. Ipak kaže da nije bilo, kaže, na sam život, sad činjenica koji čovjek zatočen, zatvoren, izoliran, da to nije ugodno, ne? Ali opet dalje u nastavku kaže da ni ustaši nisu imali puno bolju hranu nego zatvorenici. Nisu, točno. I često su, rekao, već kad bi na izlasku izlazili van, praktično su zajedno jeli na tim hranu koju bi sami skuhali. I posjetitelji koji su došli u logor, nekoliko inspekcija, također su ustanovili da hrana nije ni kod stražara nije nešto daleko bolja ili izdašnija od onih koji primaju zatočenici. Na pitanje o masovnim stradanjima naglašava laž, to je laž, kaže. Da. Pa evo, to su... Kasnije pripričava te situacije gdje oni prijatelj neki odlaze do rijeke Save, prijatelj prepliva rijeku Savu, odlazi na bosansku stranu, nabere voće i vraća se. Govori o nekim zatočenicima koji su se kupali na rijeci Savi. Pa je Milko Rifer, bivši zatočenik koji je godinu dana proveo u logoru, također spominje isto mogućnost preko ljeta kupanja i on kaže isto, u tom trenucima, evo, kao što je taj preplivao Savu, moglo se pobjeći. Međutim, upravo da ne bi izazvali te represalije, da ne bi izazvali odmazde i da ne bi im se ukinulo pravo na te povlastice ili na taj način života, takvih bjegova nije bilo. On to govori u kontekstu pitanja je li bilo ti leševa po Savi koji su plivali ubijeni i tako dalje. Dakle, kaže, evo, išlo se je kupiti. Dobro, ajmo poslušati nastavak Špiranovićevog iskaza. Znači, ove priče da su leševi plovili Savom, kako biste to komentirali? Igore, pa rekao sam, to je laž najobičnija, ja ponavljam, ja ne tvrdim ni danas da nije bilo ubijstva, ali ja ga nisam vidio, a 3 godine sam šetao se uzduž i popreko, slobodno, nigde mi nije bilo zabranjeno. Prema tome, ono što sam rekao za Matkovića, kakav je bio režim, ako je on dozvolio rođenog brata, ustaša, ja mislim da je bio pukovnik po činu, bio je streljan, u logoru onda je streljan. Radi kriminala nekog, navodno radi neke krađe, tako je rečeno nama. A šta je, Luburić je streljao neke ustaše u logoru? To, ne znam ja, da li u logoru ili koje kuda, ali on je bio strava za ustaše, a ne za zatvorenike. To je istina. Objasnite malo. Objasnimo, on nije imao veze sa zatvorenicima.
Ali uglavnom nije ono što se pripisuje. Radilo se, proizvodilo se, pa i sam natpis gore piše, radni logor. Prema tome, ono što sam rekao, nije nikom bio interes, onaj koji proizvodi oružje to, njega ubiti da više ne proizvodi. On je i dalje proizvodio. To je to. Dobro, zašto onda ti logoraši koji su prošli logor, prošli takve uvjete, kasnije pričaju drugačiju priču? To morate njih pitati. Jel vi znate neke takve primjere? Pa znam, jer sam vam rekao, Jakica Atijas, koji rekao sam kako je izašao. Moj majstor Špicer koji je bio... Ispričajte nam. Pa rekao sam da je on, recimo, mene tužio, udbi ovdje, a ja sam bio dijete koje sam došao od 11 godina. On je mislio na meni zaraditi poene. A ja sam bio sirotinsko dijete koje sam došao učiti zanat tamo. A međutim, on nije uspio, jer je on lagao. A sa lažima se ne može daleko. A šta je lagao? Pa lagao je, recimo, šta ja znam, izmišljao neke stvari koje nemaju veze, ko zna šta je mogao reći, da sam bio tamo, da sam bio njihovi i takve stvari. Je li bilo teško pobjeći iz logora? Nije. Onaj koji imao petlju, rekao sam, da je mogao. I dokaz je za ovu moju dvojicu, ja ne mogu pričati o drugima. Ovaj moj Jakica kaže kako je našao tamo nekog, mislim da se zove Salamon. Šta ti, Jakica, radiš tu? Kaže, pobjegao sam, pa i ja sam pobjegao. Dakle, evo tu govori Špiranović i o leševima koji plivaju Savom. Koji ne plivaju? Da, koji su zapravo bili plivači u tom nekim ljetnim vrućinama, po onome kako Špiranović to interpretira. Ne? Ali zanimljiv ovaj dio o tom Matkoviću u Ustaši, koji je, on je bio jedno vrijeme zapovjednik tamo, jel? Matković. Ivica Matković je bio zapovjednik, no njegov brat, Ljubo Matković, otkriven je da je novac iz logorske blagajne htio odnijeti nekamo iz logora i da je taj novac prikupljao u dogovoru sa članovima logoraške uprave, znači sa nekolicinom zatočenika koji su bili nadležni za preuzimanje stvari od zatočenika, novih zatočenika koji bi došli u logor, njihovih dragocjenosti, novca i tako dalje. I to je otkriveno i oni su također osuđeni na smrt, strijeljani su zajedno pred svim zatočenicima, isto radi primjera da se, znači, mora poštivati logorska disciplina. Znači, Matković, zapovjednik Ustaša, strijeljao vlastitog brata. Pa on je, brat Ivica Matković je otišao u Zagreb da ne bude baš u tom trenutku ovdje, ali po nekim izvorima on je bio obaviješten o tome da će brat njegov biti strijeljan i on nije se tome protivio, nije pokušao intervenirati koliko se zna. Šta je se točno događalo, teško je reći, no činjenica je da je Ljubo Matković imao nadimak Dulfo, da je on strijeljan kao ustaša zajedno sa zatočenicima zbog pronevjere, zbog pljačke logorske imovine. Imamo još jedan slučaj u 11. mjesecu 1941. godine, dakle na samom početku, kad je u logoru također pred zatočenicima strijeljeno 10 ustaša, za koje je ustanovljeno da su pljačkali između ostaloga i zatočenike, da su im uzimali satove, naliv pera i ostale stvari koje su imali. Provedene su, našli smo u arhivima čitav zapisnik sa suđenjem, znači sa tog disciplinskog postupka protiv tih ustaša koji su znači uzimali sebi protupravno stvari. Kaže Špiranović da je Maks Luborić bio strava ne za zatvorenike, nego za ustaše. Što to znači? To znači upravo to. Dakle, on je tražio strogu asketsku disciplinu za svoje vojnike. I on je često znao reći, ako netko to ne može podnijeti, ako ne može poštivati pravila koja vrijede u njegovoj postrojbi, onda neka ode, neka traži premještaj. Neće mu se ništa dogoditi. Ali ako je tu, onda mora igrati po tim pravilima. Na pitanje
radni logor, logor smrti, Špijanović kaže da je to bio radni logor, jer kako bi smisla imalo ubiti nekoga tko tamo radi, tko je naučio, dakle, među tih 2000 ili koliko je bilo zatvorenika, poubijati pa sada nove dovesti i izučavati ih poslom. Dakle, tu su rađeni određeni stručni radovi, primjerice proizvodnja oružja. Znači, u logor su iz Austrije, iz tvornice Šter, dovedena jedna 6, čini mi se, strojeva za proizvodnju pušaka. I to čak među njima i automatska puška strojnica, koje je upravo Vjekoslav Maks Luburić dao nadimak Askerica, po riječi turskoj Asker za vojnika. Znači, to je bila jedna strojnica sa magazinom ovako sa strane, podsjeća na onaj čuveni Thompson strojnicu. Proizvođene su puške, čak su neke stručnjaci, puškari su napravili neke inovacije u toj jednoj austrijskoj tehnologiji. Dodali su čak određena zrna koja su imala veću ubojitost i stalo je više metaka u taj magazin i tako neke stvari. Znači, potrebni su bili stručnjaci koji znaju raditi te stvari. A usto imali smo tamo i ciglanu, čuli smo proizvodnju crijepa, onda pilana, proizvodnja namještaja, pokućstva na razne, recimo, na metalnih vojničkih kreveta, to se također proizvodilo. U kožari štavila se koža, proizvodile su se torbice, cipele, onda četke, razne za bojenje, farbanje i tako dalje. Ti radovi zatočenika su u 9. mjesecu 1942. godine bili čak izloženi na Zagrebačkom velesajmu, odnosno tada se to zvalo Zagrebački zbor. Dakle, istodobno nije se skrivalo da su to radovi zatočenika. Ali htjela se podnijeti poruka da oni koji su, dakle, djelovali protiv države, da su internirani, da su u zatvoru, ali eto, da rade, dakle, da im vrijeme prolazi. To nije, neko može reći, dobro, to je bio prisilni rad kojim su ih možda htjeli. Međutim, po svemu što vidimo, taj rad i nije bio tako naporan da bi bio tako strašna kazna. Dobro, tu se govori o mislim, prisilni rad, to su bili ljudi koji su podmetali bombe pod vlakom, da, mislim, očito da država je, no dobro. Tu se govori o kupanjima, tuširanjima, topla voda, kade, tuševi, svaki dan se je moglo i tako dalje. Pranje rublja, redovito pranje rublja, zatim dezinfekcija odjeće, upravo radi suzbijanja bolesti i epidemija, da se što manje, znači da se smanji eventualna smrtnost. Znači, nastojala se smrtnost smanjiti, a ne poticati kroz razne kontramjere. Bivši zatočenik, liječnik Jozef Komforti je poslije rata u jednoj publikaciji, jednoj knjizi koja se zove Sjećanje Jevreja na logor Jasenovac, opisao vrlo detaljno kako je u dogovoru sa Ljubom Milošem, tadašnjim zapovjednikom, odredio i dogovorio mjere za suzbijanje upravo tih bolesti. I to su bile šišanje na nulu, dakle da se što manje ušiju zadržava na tijelu, pranje odjeće, tuširanje, sve ta postrojenja bila su onda nabavljena, instalirana kako je trebalo. Svejedno tu i tamo znalo se dogoditi da opet izbije kakva epidemija ili nove klice bolesti, posebice recimo kad bi u logor došli poneki zarobljeni partizani. Na primjer, sa Sutjeske su čak znali biti dovođeni na služenje kazne. Tako je logorski svećenik Zvonimir Brekalo, katolički svećenik koji je bio, znači, dušobrižnik logoraša, umro zarazivši se dajući bolesničko pomazanje zarobljenim partizanima koji su bili liječeni u bolnici. I on se zarazio tifusom, liječili su ga također, nastojali su, posebice što je bio i dio uprave, i, znači, dužnosnik, svećenik, učinili su što su mogli, ali eto, umro je od tifusa u logorskoj bolnici. Evo, tu smo ga pitali zašto onda logoraši pričaju drugačiju priču o logoru, ajde sad to nije teško dokučiti jer je to bilo jedno drugačije vrijeme sa drugačijom Pa, slično kao što neki sada, u tijeku ove emisije smo govorili o tome zašto neki sada dužnosnici, političari i tako dalje ne usuđuju se govoriti drugčije o tome. Pa i to je valjda taj neki refleks. Ispada da kao, eto, govoriš
pozitivno o nekom svom protivniku kojeg moraš prikazati u najgorem svjetlu. Je li bilo teško pobjeći? Pitali smo ga, pa kaže da je... On se nasmijao se. Da. Nasmijao se na tu, Špiranović, na tu opciju. Čini se da je bježanje bilo vrlo jedna, očito nije spadalo u neku kompliciranu avanturu. Ne? Pa govorili smo o tim odmazdama za bjegove. Očito da tih odmazdi nije bilo toliko puno, a očito izgleda po svemu sudeći da je bilo i bjegova koji nisu bili sankcionirani nikako, nego da su jednostavno samo raspisane potjernice. Na primjer, u redarstvenom vjesniku, jednom listu koji je izlazio, u kojem su zapravo policijska stanice i postrojbe bile obavještavane o nekim događajima, izlazili su popisi bjegunaca iz Jasenovačkog logora, koje, ako ih se negdje zatekne, treba ponovo odvesti na služenje kazne u logoru. Na temu bombardiranja Špiranović kaže da su čak i neki partizanski mali avioni sudjelovali u bombardiranju, znači ljudi koji su sasvim sigurno bili dobro upućeni što se zbiva i tko se nalazi na mjestu koje će bombardirati. Pa evo da, u tom proljetnom tom razdoblju 45. znači na samom kraju, postoje svjedočanstva kada su se u niskom dosta letu pojavljivali ti manji avioni, dakle bilo je spomenuli smo veliko bombardiranje na Veliki petak, a bilo je ovih malih aviona koji su se spuštali, mitraljirali, recimo obično, znam za jedan slučaj, nedjelja je bila i stanovnici Jasenovca i vojska su se okupili na misi, odnosno oko crkve, i odjednom su se pojavile 2 aviona koji su mitraljirali po mjestu. Bilo je i slučajeva, dakle, da su za avioni zapadnih saveznika napadali pruge i mostove, a u blizini logora se nalazi i željeznički most i željeznička pruga i ta pruga je bila bombardirana. Postoje zapisi, odnosno svjedočenja ljudi koji su to preživjeli, da su bombardirani bili i transporti zatočenika koji su išli na rad u Njemačku u veljači 1945. godine. Evo tu nešto spominje Dinka Šakića koji se očito više bavio nogometom nego onime za što je bio na kraju osuđen, ali malo si pratio, zapravo malo si istraživao dokumentaciju sa suđenja Dinku Šakiću. Kako bi ocenio cijeli taj slučaj koji je u to vrijeme 1998. godine privukao veliku pozornost? Koliko, dakle, cijeli taj proces i način izvođenja dokaza i svjedoka odgovara onome što ti danas znadeš o toj materiji logora Jasenovac? Pa, rekao bih da su odvjetnici Ivan Kern i Branko Šerić napravili u datim okolnostima solidan posao. Recimo, kada se čita završna riječ njihova, oni nastoje, na temelju onog što su oni imali na raspolaganju, znači ti dokumenti i dokazni materijal, oni otprilike ocrtavaju u grubim crtama sličnu sliku logora, kakva se zapravo vidi kad se čita ova obilje dokumenta do kojeg se može doći ustrajnim radom i u hrvatskim arhivima i drugdje. I čitanjem svjedočanstava bivših zatočenika i razgovora sa ljudima poput Špiranovića ili Pajora koji su dakle bili tamo. Druga je stvar što je u tom trenutku bilo gotovo nemoguće donijeti drugčiju odluku. Jednostavno je sudbina Dinka Šakića bila zapečaćena onda kad je pristao na izručenje u Hrvatsku. On je očekivao drugčije, vjerojatno, on je očekivao da će se cijeli slučaj voditi puno benevolentnije. Međutim, zbog međunarodnih okolnosti, zbog situacije kakva je, teško da bi i sada, bez obzira što bi sad mogao odvjetnik donijeti moju knjigu ili ove nove dokumente koje su pronađeni, koje postoje, teško da bi i sada bilo moguće donijeti drugčiju odluku. Iako, ruku na srce, objektivno govoreći, ta odluka je naravno, ta presuda je prestroga. Ja ne znam, postoji li mogućnost da obitelj ili netko pokuša povesti postupak za rehabilitaciju. To je dosta komplicirano i sigurno da bi izazvalo opet naravno razne druge, ali
kad se uspoređuje njegova kazna sa onim što je utvrđeno i na tom suđenju, a i onom što se može utvrditi iz ovih dokumenta, a kad se to usporedi sa kaznama, recimo, koje je dodjeljivao Haški sud ili neki sudovi sada za događaje u ovom Domovinskom ratu, da se još jasnije vidi koliko je ta kazna zapravo pretjerana. Politička. Dobro, idemo prema kraju razgovora, samo možda za kraj. Što misliš, evo sad, pojava ovakvih svjedočenja koje smo tu sada prikazali i obradili, što misliš kakve će reakcije izazvati? Pa ja se nadam da će izazvati znatiželju, da će izazvati kod nekih kojima sad nam kažemo da ovaj bijeli papir ovdje, oni će uvijek reći da je on crn, njima ne možemo pomoći, ali vjerujem da većina normalnih ljudi, da će za njih takva svjedočenja, takvi razgovori, takvi dokumenti biti zapravo poticaj da polako počinju prihvaćati, počinju razmišljati o kontekstu onih događaja iz tog vremena i da polako zapravo počinju i povijest Drugog svjetskog rata prihvaćati i razumijevati onako kako je ona doista bila. Evo, ovo su ljudi koji su zaista nemaju nikakvih motiva da lažu. Dobro, možemo onda i ovim putem pozvati, možda ako ima još preživjelih ljudi koji su bili u logoru Jasenovac, da se jave vama u trostruki logor Jasenovac, ili možda mogu i nama poslati ovdje na podcast Velebit neku poruku, pa ćemo otići do njih, porazgovarati, snimiti ako su spremni, voljni posvjedočiti. Igore, hvala ti lijepo na gostovanju. Dragi prijatelji, to bi bilo sve za ovaj puta. Vidimo se kroz 24 sata.